Чуваш патшалық Юрба тажа ансамблін шене сезоне ужылчы. Пулдаруллы ушкынри ушынызем перге терлі сымақ шүрет. Нумайх пулмаш ансамблін оркестрни ишрен хыдарна текені хыбарда тухнычы. Шене сезон концертне пирен корреспондент Александр Осипов музыковед шице көрчі. Чуваш патшалық Юрба тажа ансамблі пулдарулых сезонне чуваш композиторизен юбилейзене халалласа, тада шене хайласын пе паллаштарза ужаганчы. Алгинже де ушканын илемлихер дүйжі Юрий Васильев үрі яларан пырын маре. Кыжалда бирин Тогаев шуралны шербелик шулдулдарчы, ашак кузенже Кривоносов Владимир Михайлович шуралны шерумбилик шулдулдарчы. Шамбада панки программа узен хорбалеширны пызы калплы халавзем полиш. Вот уйрмах хаваслах музыкалы комедиярен сыбыксем бирин кураганзем бетлегензине козыкылплы аспект туйнать мана. Юрба тажа ансамблі хэне еверлі ушканы. Юре көбізір пүшне күнда курса келенмелі де нумай. Илемлі де кабыр костюмсем, тажа ыстысем пехур артисісен кусканы візем. Музыкын шак түслі хібе ядаласа кысы кыланагансем күнда шене хайларсем лартнипе, артисене сталық ядалансақ пынепе, тада художниксен эшесемпе баллажашы. Темле булсан да теп вырында музыка, тата кеве калагансем. Візем бара виші баян бақшырлақыш. Баянезем тегітларақ ағалларчыш, концертын иккіміш байынше сцены жинжен пачақ шухалчыш. Чынақта Чуваш патшалық Юрбада ансамблен оркестринче игі баянис канатыр зайылны, вишімішне улушма дезе айкинчен ченне. Шавынбада концерт хайне еверлі бүлжетемелі, курмаллы самаях, итлемелі вара шукрах. Кунбирки Юрий Васильев шапланландарчы. Кыш эксперимент запас термер, казал кыш паркетмендек буладынде фонограмма башты запас термер тада казал унченде ишлеген никанде, но хор кудан чумбек иштезе курман миллерак булат, унанде курагансем. Мен бешихинна бол, шак. Фонограмма ішіне көшіне. Ну, унде казал оркестра чакада термерге шам бирге болжине ол берин. Вот, унде чакардына. Падемышле концерт-итлара фонограмма янрав берді. Un ешіне специалистем -1 деші. Сассине юрлашы, аккомпанемент вырынне фонограмма. Урықлагаласан хэне еверлі оптимизации. Концертен піріміш байынше бас-гитара сассе тұршыбек көмзіртетірі. Иккімішінше ана чакарза чыры сасысыне балыртырыш. Күнбек вара оркестр фонограмме, азар-бизір сасыбек кына илдінже. Михаил Кондратьев музыковед хэжу гышне темле якатса галастезенде саза режиссурине туза жидеремень, итлеме пите йывыр, камыла пузарать халиде хылғаянраттері. Керемет кевезір шырлахмас, әшкешігі юрызыр тезе ақалден каламан әліктішін. Қаллихе тенжебе балы ушкынра юры даже шиделіклі, кевешеме шукрах. Чуваш енгіларын вали Александр Осипов, Михаил Солин.